Bedi nkomo e wo bedroom so na ye ba bedi nkomo abrabo de nim se ye bon pa to pa na wo sori a wo ye adwuma wo koba no wonse wonya sika bom bi anka enya bad kra mi say he Ghana ede ye celebrate Ghana month na me sika bom bi pa wo ho na mi bi de tu kwan anka mepe me nko da bi me ko fra mantem mu me ko hyeda nu ho kakra na ma ko relax na ko diska na se no maba eno nti na ye ba bedi nkomo atise minim se mabunu mo bom homoden se mo benya extra cash kakra na mo de aka de abosomeso a munya ne ho na enempadin form no mba betwetwe nkomo no omo free Keed Ghana Limited na me wo Ronnie Afriye wa ha ye senior brand media manager edema Keed Ghana Limited na fe Ebenezer Robertson onso ye senior commercial officer edema Keed Ghana Limited mpani form me watching na mpombo ko de Adom ade achi de the crisis na chena mo the extra ones by there oh no problem gra we sure because me too duku na me ko cheche di okay na there 590 mobile NLA 590 oh okay na ade ma me ntina sie na me pese me twa bi na me ano eya na afuma di so ene na nyame Adom mo de abai na ekwan be na mefa so a metima twa bie okay ye do ase edi kan start dirty phone na ase yeah na ma chichim kakra ye ka 590 mobile ye Keed Ghana Limited ye ekua ye ne NLA aka boom ye de loto art ti obi enim loto e twa no kiosk no they say ye de aba phone so Debi munya abutire so temi hu ye kam ko jana ma ba mpese me pay me single 2 23 we are no pay me ama me na akora na san ono mo da so twere sika no wetete 20,000 ni mu na wasan ase amienu bi se no wate ama me no so kipi copy se de meet na me dem chese na ma tu loto ni wo phone so chese ye ne se de asofo nyina timi twa bi na afa na akodi line they say de chese they say the amount for quarter and say omoko asoro mu tie quotation sermon eno anu mu twa so say so for catch Corinthians 1:19 eno kra single 1:19 eno ntina ma say obo hwa sorry Sundays obo so de bia obi akra no phone obi akra pen paper okay so mo ti quotation na pa na chese omo dey ato for references yeah okay na o se ko febu so a wudi a o twa na wadi awie no ade ne de waba no twa we se wudi wadi awie na afi osikaje aye style bi o ana mo de mo ntesa oh David ntesa yen de ne de sense wo betwa every phone so no yeti osika ne free o mobile money ni so okay se o wini so on sabe kan sika na o mobile money ne aye enyumiri na what you say let's not na me ko chase agent David mobile money number kro no mo ti sika ne free mo no se wo twa 10 cedis a o we ne ya na se sika na sa afa sa number kro no aso na ba betum nti that same day na onsa etimi kasika na na ye wo ebimu so o mtimi twa game no ye fan se o twa game no e se onsa nka adansidie a ye friend ticket okay se ampa wo twa game nti on beti wo sika na free mobile money account ni ba enu nsi we se onya adansidie be free yen ho se ampa wo twa amba say too sure wo twa too sure wo pay a wo twa pay me enu na se onya ba ebimu enya unse ye ne MTN Vodafone Airtel ko na ye adwuma ati asenti sometimes mo issue bi kakra etimi affect bi se untimi sanka message no okay eti bibi sa no de maybe won santimi nkasa osika no same day na eno no se ye wie draw no bibia ye fa omo awini na eyi omo de wi a esensa so nko ye hwehwemu hu omo twa game na omo sentimi anka omo ticket no munya daji ye ni nyina because ye nim say ade a ebi wa etaisi mo sometimes utimi for bisi a ebeko echire enko bio anti ye koya bia ye fe no recons anti ye sa recon hu say omo mo twa game bi omo sanka mo ticket no na ye timi adi hujuma de amam ti bibi sa no sentimi nka say wo wini ya on sentimi nka say usika that same day no nti no take 48 hours na ye timi de a resolve issue nti omo wini na na etimi epushi omusika mam ana yewo ebi muso a on se yenyina yewo ye limit sisi ampo na ye obi ade se ye 10,000 Ghana cedis at least sisi ampo na ba first no me say na me de 5
Yes, mobile money capacity scale bet be afa. Sika on say betimi aka. COVID ni no page mo bi betimi 15,000 ne ade. Okay. Eti bibi say me kwakotwa game no na me kwotwa be say too sure 200 Ghana cedis na me wini. U wini obenya 48,000 Ghana cedis. Eti bibi say na ko twensa sika no beba. Ba wo so sika o account na etimi fa just 10k pe. What as enti bibi say no obetwen ha misika yimba nkofo ntu ameka. Enti your friends ana na acheze o mpacho de ku way either MTN na Vodafone na Airtel to go. No mutimi extend o account mfama. Omumie mu se be betumi afa sika. Omumie mu se ne betumi afa sika. Enti bibi say ne ejino mo amoso so obetumi akono metumi ebie mu da man. Na offer wa when ne sika no so na won sanka ya nyese mo pese mo fa nipa ne sika di na mo woso ohun ne telecommunication network no na omo bie ne capacity ni mu na what media ma no what I say because you find say obi kwa winning last month so we need 1 million Ghana cedis we need 1 million Ghana cedis sika 100 billion 1 million Ghana cedis ani ade wo twa say Ocha too sure 200 cedis ocha ni bebre kakra na unse oya sure say amba no ebebo ati do ocha ni bebre so we need 1/1 million Ghana cedis enti afena ye tua sika na fa event ye friend so on the home office na ntro check fa mana na nya bank transfer o say da bi mo say same day payment am be tua fa mobile money account mi sere ma mo tua fa na account ni enti mi mfa and also remember mo worry me am checks the data into your call MTN or no way for the day ago MTN to call MTN for koje merchant line okay like I know they see a first CKB and I was a mode to so man na remember o yen hwe game be football nko a and na obitimi bet ya na say more other games are okay 590 mobile enye football titiluto na channel okay numbers nti say ndia ekwa amana ehun kono say on say first no na nipa adwene say loto from penifo so mo na weki ya na we number no na ekoro no nti na amanfo kora kutwa na fawie wo ni ade but the person ma amanfo tia say loto enye from penifo nko a what the 18 years and above wo kwan so utimi twa na wonya skato ho nti no ye ka kira amanfo no say bohomoden na sticky ye no ye na live every day Monday to Saturday after 7:15 UTV in live TV so MOB ho amano Sundays nso ye de abeka ho eno nso after 6 o'clock kwesi ada bia no ye in live MOB ho so onyindi nso krampo a okọ NLA officer okọ Brennan Hall every day 7:15 no okọ a ye draws na live obetima na wow don so akwa komia machine no so na abana yaba last year ye call ye the machine pay free NLA office for the first time ye the call co obome in the festivals we bring said the amount for no cry e wo munti okay nti ye no the 590 mobile did ye catch a tie fo nyina ne say o hwa number se twa ho ahia yes tete no we so say ka anya accident ya wutimi di twa no eno wa bia entiloto na ensisa kiosk eno na wo just say digitization ninti no ena ye de akwa abefo kwan so nya fa na akogina blue kiosk ho me yakosensa papers so kai pra on say o man pani his excellency nanado na be de chi Dr. Baumia editor just say we are say konanim say we are seeing digitalization. It's good that Ghana also goes that path. And yes. And penny fortuna saying say no, a crobia no utu kwan ko crobia so ye de taxes any lutu and a chichiri krono. And tin and penny who say no, it says we are so konanim enti lutu na e twa no kiosk no. Yen some farmer phones no obia we the 18 years above no. Obetimi aden no feri enim wo sha wo dem wo twa je se mbese mi twa bia mo se yem mo se star 959 hash star 959 hash nti uba na se wa send nti o boy ya obehu edan game ni wo nti welcome to NLA 590 select a game Friday bonanza draw results terms and con akwa metwa jam na se no aso abo star 959 star 959 hash no was send it no was select 2 game
no mate every mobile money nim nti sika ne ba nso enu amu de ba je say bia on extreme cases sika ne so chain the mobile money betumi afa we no so azan bia nim that be we azan nti omo Facebook say omo de omo ni won say yonkofo bia omo person won say agro nti we twitwa pictures that social media not that it was omo ye adwuma free NLA now omo strong room wo nti omo be ma omo ni ma be bebo na ya mbisa mo say say me nim amba bebo a me mfrɛ o we ebusiafo na so omo ya azafo nti omo nam na mu dupe nkofo so omo machine number omo share machine engine room aso any engine room bia and one yi wo TV ne so mo bia hwe na abane goli say ya na yi abetom na mama so no mo yesa ni nyina ye take initiative say ye be clamp mo nyina down ye be cheche omo too because records issue say omo edupe amanfo bebre nti de bia try say charity for us say hwe na wa mo bia na ada say our numbers bia na say ni first camera na wo ma obi ka ye wo numbers ya ka me wo hayi nka me no ka ka bu ma adi sika bu ma twa bu machine online ka ya me sika ya ye kwa ko ken ha ye ka da bin ke ye betua okay na number bi wo ha e bia chire obi adwin bi openchire mu e wo so ofre an ye wo ye WhatsApp number on say ya ye no abefo de ni bi nti se onya koso na o se ne higher and on some system no be di nkomo se o pe bi ehu 020-463-0810 sisu bi mama ne 020-463-0810 eno ye WhatsApp number so person free so a anka no yendi nkita ho eno ne 0596-921-590 0596-921-590. Madam was say Ebusian Penny from no much nkomo e Ronnie Efree we senior brands and media manager at the Keed Ghana Limited and afa Ebenezer Robertson so senior commercial officer at the Keed Ghana Limited wo mo no mo ne NLA aka bomu a wo mo ye 590 mobile e lotto no say yetwa no phone so no nti hunche mo nyina no na mede ma no kai se wo hia me a e afre me anoche wa ba ajwasira memo ache na me sorry so no na se kwasinsi e betina se na mpensempensemu atwa so bedwam so ni medase